Tu smo kod početne stanice, čuvene gondole o kojoj se toliko priča. Kada će turisti poleteti i uživati iz vazduha u Zlatiboru? Pa ja se nadam da će to biti već sledeće godine. Iako smo više puta najavljivali taj početak, nekako smo sa tim problemima koji se odnose na administrativne procedure, da kažem, negde zakočili. U stvari nismo uspeli da dobijemo sve te dozvole na vreme i onako planiranoj dinamici, ali ipak što je bilo, bilo je, idemo dalje. Ja verujem da ćemo posle ove 2 stanice koje smo uradili nastaviti vrlo brzo sa podizanjem stubova ovde od početne stanice do međustanice, zatim i u sledećoj fazi od međustanice do vrha Tornika. Da podsjetim da je ukupno 36 stubova, odnosno bit će postavljeno 36 stubova na kojima će da ide ova naša gondola sa 3 stanice, kao što smo već rekli. Tu će se voziti i kretati 55 kabina. U svaku kabinu može da stane po 10 ljudi i već ko je viđao ili se vozio negde u nekim evropskim ili svetskim centrima ovakvim gondolama, zna da su to klupe gde mogu da uđu putnici, ali ispred mogu tokom zime da ostave svoje skije ili bordove i takođe da ih prevezu do recimo Tornika jer će da se skijaju zimi, ali isto tako tokom leta mogu da se unesu i bicikle unutra jer sa vrha Tornika kreće nekoliko biciklističkih staza, tako da i leti postoje te sadržaje za one avanturiste koji žele da se zanimaju tim planinarskim biciklizmom. Što se tiče ove naše gondole, ona je decenijski, ali verujem i vekovni projekat opštine Čajetina. Naša ideja i želja je da odemo ne jedan, nego nekoliko koraka dalje u razvoju turizma Zlatibora. Upravo ovih dana kada slavimo 125 godina turizma, ja očekujem kao i moje kolege iz javnih institucija, iz lokalne samouprave, ali i investitori koji su zaista veliki deo sredstava uložili ovde i na sam pomen gondole, ali u stvari i zbog drugih sadržaja koji se ovde nalaze. Mi krećemo da ispisujemo u stvari novih 125 godina turizma na Zlatiboru. Zajedno sa investitorima, kao što sam rekla, zajedno sa javnim institucijama, trudimo se da ovaj ambijent unapredimo, da uslovi budu sve bolji i mislim da će ta gondola, odnosno znam da će ta gondola da donese Zlatiboru samo bolje i naš je cilj da u narednih 5 do 10 godina dođemo do brojke od 1.000.000 posetilaca u toku godine i 10 miliona noćenja. Znam da to možemo da postignemo, znam da je to izvodljivo i realno sa ovim sadržajima koje imamo. Sama gondola će nam to doneti, ali će generisati i neke nove investitore, investicije, nove sadržaje, kako na početnoj stanici ovde, tako i na poslednjoj stanici na vrhu Tornika, odakle se pruža prelep pogled na ceo Zlatibor. Tu će se takođe razviti određeni adrenalinski sadržaj kada gondola bude završena, uz neke ugostiteljske i tako dalje. Ne otkrivamo sada sve tajne. Takođe na međustanici prostor će biti uređen u duhu razvoja i sportskog i rekreativnog, zdravstvenog turizma, ono gde se Zlatibor sada krupnim koracima razvija. Cilj i ideja nam je da dovedemo što veći broj stranih turista, naravno pored ovih domaćih, i očekujem da će samim tim za godinu dana i autoput da bude završen ovde do Zlatibora i da ćemo moći vrlo lako i brzo te turiste u stvari da privučemo na Zlatibor koji će dolaziti na dan, na dva, da se skijaju u saradnji sa drugim preduzećima, proširenjem staza na Torniku. Tako da sama gondola je izuzetan projekat i ja se nadam da ćemo sledeće godine moći zajedno da budemo ovde na otvaranju. Koliko će moći ljudi da primi jedna gondola, jedna kabina ta? Dakle, u svakoj kabini može da se vozi 10 putnika, kapacitet je 600 putnika na sat, kretaće se oko 6 metara u sekundi, do vrha bi otprilike trebalo nekih 20-25 minuta da se izađe. Upravo odavde sa ovog mesta će se kretati, tu će biti upravna zgrada i upravo u neposrednoj blizini, odnosno na samom ulazu će da bude i biletarnica za prodaju karata. Mi planiramo da u narednom periodu zajedno sa skijalištima radimo na prodaji ski paseva, da putnici koji kreću odavde gondolom da se skijaju tokom zime, da oni ne moraju da izlaze sad posebno i da kupuju karte na Torniku, već da to sve bude ovde. Saradnja sa hotelima, sa svim drugim sadržajima već postoji. Kažem, sarađivaćemo i sa skijalištima, naravno i sada u toku izgradnje sarađivali smo i nastavljamo i sa skijalištima, sa Srbija šumama i drugim institucijama. Imamo pozitivne iskustva u saradnji sa javnim institucijama, naravno ima tu i negativnih iskustava sa nekim državnim institucijama, pre svega onim koji se bavi administracijom, koji se ne bave ulaganjima i koji ne znaju kako je to doći do građevinske dozvole, urediti neki prostor ili započeti i završiti jednu investiciju, tako da negde najviše problema imamo tu sa katastrom
katastrom i sličnim, odnosno Republičkim geodetskim zavodom kao centralnom institucijom vezano za rešavanje vekovnih problema koje se, čini mi se, u Srbiji postoje, a to su problemi zemljišta, katastra nepokretnosti, odnosno prelaska iz katastra zemljišta u katastar nepokretnosti. Nama je nekako dopalo da rešavamo kroz ovaj naš projekat i ta pitanja zemljišta. Mi smo rešili kompletno sve imovinsko-pravne odnose na čitavoj trasi, ali opet ne možemo da kažem da u katastru upišemo ta naša prava, da može gondola da pređe preko tog zemljišta zbog sad nekih potpuno problema koji nemaju veze sa gondolom, odnosno upravo ovo što sam rekla, nerešenih pitanja katastra zemljišta i katastra nepokretnosti, odnosno prevođenja parcela u katastar nepokretnosti. Ipak nadam se da ćemo to uspjeti da uradimo u neko dogledno vrijeme, odnosno da će ministarstvo i pre svega toga u stvari prihvatiti ove dokaze o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na čitavoj trasi gondole, što su nam u startu i tražili. Zaista verujem da država, odnosno njene institucije koje pričaju da je ovo projekat od nacionalnog značaja i da svi zajedno imamo isti interes kao što i imamo, da će to u stvari pretočiti u dela i izdati građevinske dozvole. Do sada ne izgleda baš da se država, odnosno Republika, trudi da razvije turizam na Zlatiboru, s obzirom da ste vi sve pripremili, odavno bi sve bilo gotovo. Pa upravo tako, ovdje najvećim delom, preko 95% je državnog kapitala uloženo na Zlatibor, tako da Zlatibor se u stvari razvija zbog toga što investitori vide da ovdje mogu da ulože, brzo i lako dobijaju dozvole, to možete pitati bilo koga od njih, to nije nikakva demagogija, vrlo brzo završavaju sve ono zbog čega su došli, počinju da grade i ono što je najvažnije, taj novac im se vraća, dakle uloženo u investiciju, u hotel, u Avantura ili Dino Park, u ugostiteljski objekat. Dakle, vraća im se taj novac dosta brzo i oni su zainteresovani da ulažu. Također, zainteresovani su da imamo nove sadržaje poput ove gondole, tako da i oni se trude da utiču koliko mogu kroz svoje delovanje ili kroz kontakte sa državnim institucijama na to da se što pre završi. Što se tiče ulaganja države, osim u par hotela koji su u državnom vlasništvu ovdje, država ne ulaže, nažalost, možda je to što oni zbog toga što stalno kažu vi imate novca, vama ne treba. I da, mi ne treba nam novac recimo i za gondolu, ne tražimo to. To je upravo novac naših poreskih obveznika, upravo tih investitora koji su prepoznali Zlatibor kao svoju razvojnu šansu, kao mesto koje može da donese im nova sredstva i vrate uloženo i još zarade. Dakle, mi se trudimo da u stvari mi sve to završimo, da taj uloženi novac i mi vratimo ovdje njima, građanima, turistima, investitorima, a sa druge strane tražimo samo da nam omoguće da imamo jednak tretman kao i svi drugi investitori, jer tako se i vodimo kao investitor opštine Čajetina pred Ministarstvom građevine koje dozvole izdaje, da imamo jednak tretman, da se i nama uvaži ono što i svima, da se prihvati sve ono, a ne da se gleda sa rezervom ili da se 100 puta pregleda jedna te ista dokumentacija. Dakle, eto da prosto izađemo u susret, odnosno da izađu u susret, jer mi smo državna institucija i trudimo se da budemo korektni prema našim investitorima, očekujući da i tako oni koji nama izdaju dozvole budu korektni prema nama. Do sada je to išlo onako, kao što ste rekli, i sporo i teško, ali nekako smo priveli kraju, kažem, kompletno rešeni imovinsko-pravni odnosi. Ja sad stvarno očekujem od ministarstva da tu izađe u susret i da zaista prihvati sve to i da kažemo hajde sada sve te preostale dozvole 3 da izdamo i da započnemo da radimo, odnosno da završimo kompletnu investiciju, jer sigurno će država Srbija imati velike koristi od toga kroz dolazak turista, kroz lepu sliku o Srbiji, ali isto tako sigurno u budžetu Republike Srbije, što je danas najznačajnije merilo koliko je nešto uspešno. Turizam se razvija i pre neki dan smo imali priliku da čujemo direktorku TOS-a ovde na Zlatiboru povodom proslave 125 godina organizovanog turizma, koliko se brzo turizam razvija i u Srbiji, koliko procenata čini to bruto društvenog proizvoda i kako to sve brzo raste. Dakle, hajde da se još malo potrudimo, možemo mnogo bolje, mnogo lakše, ali je potrebno da svi imamo zajednički cilj.